Pozdrav huligani, ja sam Goran Pendrek i policajac sam već 3 mjeseca. Tu sam da držim sve pod kontrolom i da sve bude na svojem mjestu. Sad ću vam prikazati sve stvari koje ne smijete raditi kao policajac. Da ne biste učili na svojim greškama, učite na mojim, pa da krenemo. Prije svega ne smijete koristiti pištolj u svakoj zgodnoj situaciji. Joj, nestalo mi kredite. Halo, momak, hajde daj mobitel, momak. Neću vam dati mobitel tek tako da će... Pa neću, jel? Sad ne morate pištolj vaditi, evo šta vam treba. Halo, jeste još zainteresovan za one čipkaste zavjese? Za 38 maraka? Haj, može. Ne smijete hapsiti ljude radi sitnica. Koju više... Halo, momak, što to radi? Lijepim plakate, šta Ono, šuti, prestani ruke uza zid. Šta je ovo sad djelo? Ma šuti, ilegalno djelo. Ovo je djelo, šta ti radiš sad? Halo, hitno trebaju 2 patrole Gradačkoj 33, momak lijepi plakate, hitno dolazite odmah. Ne smijete previše bukvalno shvatiti termin ležeći policajac. Šta je ovo? Ovo će lustat lik, gledaj. Čekaj. Aj svi utirati. Halo, ba, maki se debi. Danas sam u smjeni ležeći. A šta ležat ti? Ne, maki se bolan, Ne smijete ne znati osnovnu fiziku radi alkotesta. Gospodine, što ste to brzo vozili? Hajde dajte saobraćanje, da vidimo. Ne znam. Što vam je tu, gospodine Maramce? Saobraćanje, jel? Hajde vi alkotest pušite da vidimo koliko ste vi to populi. Hajde, dajte. Da vidimo. U 5 promila, gospodine, šta je ovo? Pa ne znam ja šta je 5 promila. Šta 5 promila, gospodine, kako ne znam? U promilima Ja, gledaš u promilima gledamo. Pa promil su vam mjerna jedinica za većinu zemljotresa. Kako to, gospodine, gdje ste to pročitali? Pročito ovdje, evo. To fakat? Kako ja to nisam znao? Ništa, ovdje, ja. Hajde onda, slobodni ste. Ne smijete koristiti svoj položaj kako bi pretresali zgodne cure. Halo, djevojko, stani. Rutinska kontrola, moramo sve građane pregledati, to je dužnost naša šta. Šta je u ovim džepovima? A, vidi ovaj zadnji džep, šta tu, šta. Vidi ovo. Mislite da je posao policajca samo da jede krofne cijeli dan. Ne smijete nemati karakter. Otko dan sad, ja. Dobar dan, gospodin. Dobar dan. Evo sad smo vas na radar uhvatili, vozili ste 120 na sat. Znate da vam zato ide kazna 2000 maraka i godina dana bez vozačke dozvole. Šta ćemo sad? Pa nisam ja vozio, šta vam je? Niste. Nisam ja dan, to ste nešto vi pogrešno pročitali. Otkud vam to? Hajde dobro, idite onda, šta ću? Dođenja. Ne smijete imati lošu procjenu težine zločina i nemati osjećaja u vrijednosti novca. Halo, bolan, jeste ubio čovjeka? Nisam, ba, nije ba. Kako za to 300 maraka, šta ti je, bolan? Stani, slušaj, ja tebi dam ovako nešto siće, razumiješ? Kafica ovdje fino, ima dobar kafić, naručiš brate. Hajde, pušćite sad jedno. Hajde, bješ. A joj, Feta, kako te Ahmed ono pelju? Šta ti je? A ne znam, nekako, nisam bio u fazonu. Aj uzet ćemo sutra sličice, ali tako? Hajde. Može, pa uzimamo sutra, eto sutra idemo pelja. Ne smijete imati nagle promjene raspoloženja. Dobar dan, djeco, šta ima, kako ste? Što dobar dan, jeste normalni? Kakav dobar dan? A šalim se ja to malo, šta vam je, šta ste se prepali, pa dajte. A ko se šali? Šta vam je? Vidite što je fin dječak, šta si tako visoki, lijepo? O, šta si bola lijep, šta si toki? Što družiš s malom djecom, jesi normalno? Halo, momče, šta to radite? Halo, prestanite, šta vam? Zajca, šta se gotovi, ja radim. Šta je ba? Šta je? Ne smijete biti kukavica i tek tako odustati. Ma ništa, nastavite vi samo, ništa. Kakva je ovo policija ba? Pa kakav ovo? Halo ba, malo. Ne smijete kupovati drogu od dilera kojeg trebate uhapsiti. Gospodine, dobili smo najav da se ovdje dila kokain neki. Ma nije. Što nije? Hajde dajte da vidimo to.
Dobra ovo roba, koliko košta? Ma odlično, 120 maraka gram, eto za vas. Hajde, stanite na onom proširenju gore, pa ćemo se dogovoriti. A, može. Evo Ahmedov auto, hoćemo mu ukrasti. Nema spelja, ajde. I za kraj, ne smijete vjerovati da je život GTA San Andreas i da neka šifra mijenja sve. Alo, momci, jeste tu ukrali auto, što vam? Jesmo, ali ukućao sam aj zakvi, ne možemo sad ništa. Aj, zakvije sam, a fakat ništa ne mogu. Aj, čao. Ako želite naručiti Hig majice ili posjetiti naš vlog kanal, za sve to imate linkove u opisu. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!